is working with young businesses in Mongolia is actually very important to ensuring that there are the connections across the globe, connections between Mongolia and the UK, connections between Mongolia and many other countries. Ментор зөвлөхийн тусламжтайгаар өөрөөр хэлбэл хөндлөнгийн хэн нэгэн туршлага мэдлэгтэй хүний зөвлөмж чиглүүлгийг авснаар цаг хугацааны хувьд маш их хэмнэлтийг авчирч байгаа. Нийт 4300 гаруй бизнесийг үүсгэн байна. Дээр нь бас 7000 гаруй бизнесийг үргэлжлүүлэн сайжрах туссан. Дээр нь 19000 гаруй ажлын байрыг энэ хугацаанд бид нэр шинээр бий болгожээ. Essentially, we've been operating for around 20 years now in the UK. And what we do is we provide a small amount of funding and support for people to be able to grow an early stage business. We also build. We talked in the mentoring session about it's a mutual thing, it's a two-way. So yes, you're changing the world, you're helping people, you're creating change everywhere. But also you get something. Иргэдээ сард нэг ч юм уу 2 цаг ингээд гаргаад уулзаад ингээд явах тул миний хувьд нөгөө нийгмийн хариуцлага талаас нь гоё мэдрэмжийг төрүүлдэг.